Selam aleykum, hürmetli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün iyulning 25 çarşamba günü. Vaqtincha işgal altındaki Kırım ve Donbas territoriyalarında Ukrayna siyasi mobüslerini azat etmek ve belgesiz gayip olganlarını kıdırmak. Aynı bu suallarını Minsk'te uç taraflama alakalı gruppada Ukrayna temsilcileri ko'tarmak niyetinde. Bunun hakkında Donbass'ta vaziyetni barışık şekilde tertiplenuvi suallarından prezident vekiliyetlisi Irina Gerashenko bildirdi. Bunun ile Kiev kanunsuz surette Rusya pishanelerinde tutulgan Ukraynalarga Ukrayna ombudsmani Lyudmila Denisovaga kirmek için ruhsat berilmeganini muzokara etmek planlaştıra. Siyasi mobüsü Oleg Sentsovga açılıkını toxtatmak müracaatının mektubunu 50'den ziyade Ukrayna medeniyet erbapları ve cemaat failleri imzaladı. Şu cümleden Polina Kostenko, Sergey Zhadan, Ivan Malkovich, Alexander Roydbord, Rima Zubina ve diğerleri. Müracaat metnini Facebook sayfasında insan haklarından Ukrayna Helsinki İttifakı İdaresi'nin başı Yevgeniy Zakharov ilan etti. Öyle iradeli, cesaretli insan sağ kalmak gerek. Tamam, o sayetini bermek hazır olganın bizim yigitlerimiz uğrunda ilerideki kureshni devat etmek için. Sen bizge kereksin. Ata pishanede olup bu kuresh için hepimizni birleştire bildin. Şimdi olmasa da biraz sonra en yakın gelecekte bir seni azat edecekmiz. Biz bu Ukrayna ve medeni dünyaki çok ve çok merhametli insanlar. Ukrayna kino rejissörü Oleg Sentsov endi 73 kun devamında açılık tuta. Bütün Ukrayna siyasi mobüslerini azat etmek Rusya'dan talep etti. Aman 3 hafta evvel tatası Natalya Kaplan onun ile konuştu. Konuşuvdan son Sentsov pek azgana ve zayıflaşkanını aytıp berdi. Rusya mahkemesi Oleg Sentsov'ni kanunsuz surette terörcülükte sahte kabahatlardan 20 yıllık hapis cezasına mahkum etti. O yamalda Belый Medved koloniyasında tutula. Rusya'ya karşı yanı sanksiyalar kanun leyhasını Birleşken Devletlerinin Cumhuriyet ve Demokratik firkalarından 2 senatörü ilan etti. Rusya'nın energetik ve maliyevi sektorlarına doğrultkan vesika takdim edileceğini Lindsey Graham ve Bob Menendez haber etti. Rusya prezidenti Amerika'nın hükümetine çağırıp atmak niyeti hakkında bildirgenine gibi ABD'de öz milletini korçalacağını açık anlatıp bermek gerek dep kaydetti siyasetçiler. Bunun hakkında Senatның Tış İşler Komiteti saytındaki beyanatta denilmekte. Graham ve Menendez onlarının teşebbüsüne iki firkadan ziyonadaşlarında da koşulur dep umut etti. Taşıla bilgen Javelin tanklarga karşı raketa komplekslerinin istisalına Pentagon 307 milyondan ziyade dolar ayırıp berdi. Bunun hakkında ABD Müdafaa Nazirliğinin saytında haber etili. Onlarını Ukrayna, Estonya, Litvanya, Türkiye, Tayvan ve Avustralya'ya ihraç etmek niyeti etili. Kontrakt şartlarına göre Javelin'lerinin bu partiyası 2012 senesi Avgust'un 31'ine kadar hazır olmak gerek. İlk sefer böyle raketa komplekslerini Kiev 2018 senesi aprel ayında aldı. Yunanistan'da orman yangını neticesinde helak olganlarının sayısı 79'ga ziyadeleşti. 187 insan yaralandı. Onların arasında 23 baladır. Yerli kütlevi haber vasıtaları bildirgenine göre belgesiz gayip olganlarının sayısı yüzlerinin sayıp çıkarılan. Atina civarında yangın iyulning 23'inde başlandı. Güçlü yel sebebinden alev tez tarqaldı ve en çok Mati ve Rafina şehirleri zarar gördü. Ukrayna turisti yangın yerinde oldu ve UATV'ge ko'rganini hakkında hikaye etti. Сжигая, уничтожая на своем пути все. Olgan ekibi bir saniye içinde o yolunda her şeyini yakıp yok etti. Ateş yolunda olgan her şeyini marum edildi, yandı. Pakistan'da terör eylemleri neticesinde 31 insan helak oldu, 40 yaralandı. O'zini öldürgen Kvetta şehrinin saylav bölügi yanında o'zini patlattı. Patlamadan birkaç dakika evvel adam sürüsüne mototsikl barıp kirgenini o'z ko'zidan ko'rganlar aytib berdi.
Олып кечкен вақа бойынша мәсулиетні ислам дәулеті террористик тәшкілеті өзіне алды. Бұны Reuters агентлігі Мак Хабер агентлігіне әсасланып білдірі. Рей беріп ветюкенға кеттім. Андан чыққан сон текеке адым атып, патлаф ешіттім. Ерге яттық. Чоқыз адамлар қачмақ башлады. Қарма қарашықлақтан біткенде, 10 декадан сон яраланғанларыны кетіріп башладық. Арабға алып кеттік. Әжеле таби ердім о вақыт да келмеген еді. Ерлі вақыт бойынша саба саат 8-де Пакистанда парламентке умуми сайлаулар башланды. Телекөсізлік үшін 800 бин қанун қорчуыжылар тарафындан незарет етілі. Олардың арасында 275 бин арбилердір. Парламентті ер алмақ үшін 4 сессий күш көреші. Эсас рақиплер адалет үшін көреш фирқасы Амранхан башлығанындави дәулетнің сабық баш Назира Наваз Шариф тесіс еткен идаретіде Пакистан Мусульман Лига фирқасы еке Автаевел Шариф қабадыржылықта шекленіп тәвқиф етілген еді. Бұна бақмадан баш назир вазифесіне идея еті. Олайз Гончар адына Днепровский милли университетінің 100 елығы мұнасибеті елі. Украина милли банкы хатыра пулуны чықарды. Бұның ақында Муассисенің матбуат қызметі білдіре. Пулу Украина али оқу йортлары сериясының қысмы. Номиналы 2 гривна. Япылған Незелберден тиражы учбендан едір. Он тарафында атом құрушылыны ифаде еткен 100 рақамы. Сафарлардан бірісінің ішінде сателлиті ве оқу йортының аббревиатурасы. Ашағы таба ачық китап ресім. Терс тарафында Муассисенің чоқ йөнелешігіні тимсал еткен ромблардан құрылыш. Киевде бутун қыталардан сувға сычыравдан юниорлар арасында НИЕ спортчылар ярыша. Дүния чемпионатында Қытайдан спортчылар әнді мүкафатларының ярысындан зиедесіні әлді етті. Ярышмаларының 3-ші күнінде метрлы трамплинде генчлер арасында Асия чемпионы Қытайлы Тонгма ғалебе қазанды. Оның ватандашы Джайлин Глиуэн чоқ бал 100 метрлік yüksеклекті алды. Программаның бұл шекленде Украина спортчысы Ника Шорда бірінші интылувларындан сон 3-ші ерде еді. Ама сон кесі чыравны муафақиятсыз япқан сон 10-ші ерде қалды. Мұнда Киевде ені нәтижелер көстергенім үшін пек мемнуным бұл чемпионатта япмақ планлаштырған аман әршіні япа білдім. Рақыплеріме декат етмемек тырыша айдым. Декатымы бұтынле ойчы қышуыма чектім. Ғали болдым. Бұна пек қуванам. Харкив экологик паркында толдыру зеречілерге оғлу кірпінің үш баласы көстірілді. Эки баласы эки айда бірісі бір айда бұ кемерджелер ачық көзлері, тішлері ве бір афта içinde қаттылашқан емшақ инелері нендоғыла. Ана сүтіні үш айға жашайлар. Олар чешіт мейва ве себзелерні севе. Қарпыз, қабақ, юзым, Оқылу керпелер Афрасия, Африка ве Америкада яшаған ері кемерджелердір. Олар эпосы суд эмеджелер арасында ән балабан ине сейплері. Оқылу керпелерінің балалары доғылсын деп экологик паркының хадимлері олар үшін табиге әнчоқ бензеген шарайтлер яратты. Когда я зашла и увидела, что... Не вахасонки баламы доғды. Мен оны илеріме алмаға тарыштым. Алғанымда чықты менен конушмаға істемеді ве бұйық зат кебе ұзыны алып бармаға башлады. Аналарының суд безлері қолтуқлар түбіндедір. Оның үшін балаларыны ашысқанны сейір етмек пек мерақлыдыр. Урметлі серджелер, бұды қықаға бұл сонки хаберіміз әдәді чоқ хаберлерінің сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықен қалыңыз көрішкенде.